Janko, kdo pa je te gorico začeli rezati? Po 22, se te veš, tu je nekda mata tak novičak, 22 ga je vince čakovo. Pa to je zavetnik vinogradnikov, tu ne moramo pretrezati. Aha, ja. Čuješ, kaj pa te možeš tu zakupiti se? Ja. Vincekovanje 2015, piše. Tu boš njehola od 2014 že. Jo, pa vin, ki ima 19 tudi, jo. Je kao te misliš? Ja, imam 2020 kupiti. Tako. Ja, pa Malensko, te sem oni tudi bio. Je kao te misliš? Je pa lepo plod gren, to ni se pija, ne. Ja, sve je to lepo. Na zdravje, dečke! Zdravje! Živijo! Pa Gita, hodi to pa naša ta drugo. Dober den, saj že gren. Dečki, kaj te delate, ti notre? Pripravljamo se, na vince Kaj? čakovo. Na pohod? Ja. Tu je 20. januara. Ja. Ob 9. ujutro v kulturni dvorani v Podgorce. Te pa tak se vse zve prek medijev dale. Te pa še mene enega, nalika še mraz enega, te puljak voz. Izvoli. Na zdravje, pa se vidimo na vince, ko vam Živijo. pohode. Na zdravje!